Ja sam Dora. Drago mi je, Drago mi je. Dora. I dobro, što se tu događa? Mi ćemo danas ispričati neke zagrebačke ljubavne priče poznate. A zašto smo baš tu? Evo, pogled Dora. Ti si pogledaj Dora, ključ. još Još koliko jedna Dora. Dora. Bog Dora! Daj pogled ključić ima u ruci, vidiš? Ali vidiš kaj Dora na ključu? Srce! Dobro, dakle, to je jedna lijepa ljubavna To zagrebačka ti je priča. jedna lijepa ljubavna književna zagrebačka Ajmo ju priča. čuti, krenimo. To ti je Šenojino djelo, Zlatarevo zlato. Dobro. Ne znam, jesi kad čitao ili gledao Romeo i Juliju? Da, naravno. Pa to su ti zagrebački Romeo i Julija. I to ti je tužna ljubavna priča koju Romeo i Julija, nažalost, Joj, Doru Grga otruje. nemoj mi to govoriti. Samo mi reci, jel ima nekih ljepših ljubavnih priča tamo gdje smo mi krenuli? Ima, ja ću ti u Muzeju grada Zagreba ispričati puno ljepše ljubavne priče. Idemo onda tamo. Da čujem prvo, ko sve vjeruje u ljubav? Ja! To, svi, bravo, odlično. Onda smo tu sad na mjestu gdje isto ima neke veze s ljubavi. Sad će nam Dora reći o čem se radi. Tko zna ljubavnu priču vezanu za bunar? Tko se susreo na bunaru? Manda je bila prekrasna djevojka koja je svaki dan na bunar dolazila po vodu. I jednog dana, pokraj bunara, našao se jedan ban s vojskom. On je nakon dugog jahanja bio jako umoran, ali i jako žedan. Vidio je bunar, vidio je prekrasnu mladu curu i što joj je rekao? Zagrebi Mando. Zagrebi mi Mando vode. Mi volimo vjerovati da se taj ban vode napio, da se u Mandu zaljubio i da je naš grad iz te ljubavi i nastao. Jao, znači Zagreb je ljubavni grad. Čekaj da Od probam samih malo početaka. zagrliti. Prijatelji i prijateljice, došli ste na ispit iz ljubavologije. Prvo pitanje, svi u glas morate odgovoriti. Tko je ovaj čovjek tamo na slici? Bravo. Bravo! Koliko on ima godina tamo na onoj slici? 36. Ja imam 36, pa kaj ja ovak izgledam ko on? Ali niste znali nešto drugo. On je bio veliki zavodnik. Jako su ga curke voljele. Sad će nam Dora to potvrditi. Da, istina. On je u svoje doba stvarno bio pravi frajer. On je bio jako dobro obrazovan čovjek. Obrazovao se u Beču na nekoj jako važnoj školi. Ali imao je on i svoju nježnu stranu. On vam je pisao poeziju. Sad svi. Pjesme. I on je svoju curu upoznao, znači, u svojoj 50. godini života. Ona je bila jedna moravska grofica. I nakon što su se vjenčali Ban i Sofija u Moravskoj, su došli u Zagreb. Što mislite, su ljudi bili sretni kad su vidjeli Sofiju? I što vi mislite koliko je njihova ljubav trajala? Ban je imao 50 godina. 9-10 godina, znači ne dugo, jer je Ban obolio i na kraju, nažalost, umro. U tih 10 godina što ona bila s Banom, ručala i večerala sa carevima i kraljevima, puno je putovala po svijetu. I zapravo je za muža imala jednog pravog frajera. Zagreb imao nekoliko popularnih šetnica. Bilo je važno što više puta tim šetalištem prošetati gore dolje. Najčešće su djevojke išle skupa po 2 ili 3 pod ruku i bilo je važno da im dečki onda s druge strane idu u susret. U prvom krugu su prijateljice uvijek gledale koji dečko koju zagledava. U drugom krugu, ako se djevojci on svidio, onda mu je već mogla i namignuti. Sad ste se malo prošetali, jel tako? Da. Malo ste se zagledali možda neko u nekog. I sad je idući korak, naravno, omiljeni bio uvijek ples. Da bi tu vladao nekakav red, postojali su plesni redovi. Plesni redovi su bili male knjižice u kojima je bilo zapisano koji će se sve plesovi na nekom plesu plesati. Ljubav je kad se zbog nekoga osjećaš sretnije življe, kad mozak radi u leru, a srce ti tuče ko divlje. Nekad je ljubav glasna,
nekad sramežljiva, tiha, poneka ljubav završi u slovima priče ili stiha. Prošli smo ovaj dugi put kroz povijest ljubavi u Zagrebu i moramo zahvaliti Dori. Ajmo svi. Hvala Dora! Super, a mene sad zanima jeste li vi naučili one najvažnije sastojke ljubavi. Dođi šapni mi, koji je najvažniji sastojak? To je pravo, dobro. A, nije loše to, bravo. Ima još neko nešto? A, vidi, to nisam uopće mislio. Dora, daj mi ti dođi, reci. Da. Da. I nek te dalje srce vodi. Srce!